Ubak polling do menteri katanat jong okai perthei ringkat UMLA ka nongpo ubak Meral Bonds im. Hagajing non lang ubak Cyril Dingdo director katanat tourism mentakas ngi kilalet ban yuk kejat bat let jengo ya kapenak kendeng kabadai kalau kentang hakash nong paham shikan hari boy ban let pet bat sakhiru ya kajing don jong ka krem lembet hakate ka jaka. Kadai kajing let ban sakhi ya kate kalau kentang bat ka krem lembet kadai ru hadin kajing penbet jong ka RBTEDF ban penlong kajing yai kejat syakate ka jaka ban penpau perthei kum kawe neki jaka jong okai perthei ka ba itanat kabadon ru ki khanatang na du umen barim hakapor bakakur makri kadang penlong ka kenya ka khriam hakate ka jaka kum karat nongling do bat RBTEDF kalabu ru shibun ki jingdan kam ba khmat e ban pen bhai ka te ka jaka na du ka surak ka umbam ka umdi ka jaka shongkai ki nongwan jong okai perthei bat kiwe bala pen sngawru hakmat umentri habakaran hagate ka sngi na kalyang ubak polling do kum umentri sarkar badai pet ya ka kam jong okai perthei hakajala ula ai ka jingyaro ya ka te ka jaka halor ka jing ruspa baka me maryang kala the bat karib hoi district ka desisha ka jaka ka bala kerkhu da ublei kumba kala don ru ka jing ong bakat babet usembai hatham seiso jong karib hoi umet bat uso hakate ka sngi la sakhiru da ka jingdan lang uba bansan shar lang nong kanri district tourist officer karib hoi district uba plilat tiuso chairman ka RBTEDF ba sensi lingdo karat nong lingdo kilongsan mansan bat kiru rang ba nakarat bat kishnong bamarjan kate kalau kentang. Sini yang menemuan. Ngaruh menemuan. Ya. Oh. Kerjaan gede. Kita apa? Bagian bentuk ini. Ada dari pokok lah kan. Kita. Habisnya pokok. Lagi Pak. Trong thôn nó tìm cái tê cái Itu betul homo. Hoga. Itu apa? Nào rồi trong phi. Trong gan. Pun sebelah mo? Kaki bawah baru sekarang saya kabun tu aja dah dipilih bilang begitu. Jadi tu kita akan berjumpa baik sampai tidur. Biar keluar ni yo. No. Hak baju. Tenang tu kadon sewe ka jaka ne jaka badon ngata sinduk tengka. Te kini ki merat ki khla ki thong ki perong meeting ki le ki umang ka. Dang badi mengi buru demi yo. Namaru khla do su dile am. Kalau kum ida buat jaka menjauh. Su jauh job. Job kita. Balik om sinduk tengka. Ubu ketakas pak ulu bute ke. Pak ini baru pak tam nomor sekarang sedang musuh apa dia oke miune. Nemar berjelu pala krem. Muri ulai hai. Tak mam tahu dah na lagi. Kat kum bayi tu kana kita semen barim te. Basu menganau luki. Mun ye lai lira ndala poyen te la put kepor te umju sukai wan set no. Te la wan sim biang sa isin ru kumju nemar kata jing kia yo du ka nom tip kai. Te den tangga dau ba pumla te kila arsin la wan sau de kimla su bin kre bin krum. Tambah ya kan yang korkom de la ai na hu. Kur makri tin bon kenyan krem. Tadi sistem iyo.
teh di sini dia melakukan mahisan mar yang ada buat katrai takor Selembak. Kini ka ay kalat minta asmi ban kren na kabinta tourism na marlada kamdon kani ka klaw kamdon kani ka krem kimdon kitu ki lembet apo kani ka krem kumnong ilaban kren na kabinta ka tourism hapo ka thain jungi hapo Meghalaya ni tip ki pon ki krem ban na try kani kite hapo at least hapo Khasi Jente Hills kani de ka we ka unique krem na mar don ki lembet hangni kumba Yong itu iba lingdo, bon kiwan ki researchers, kiwan na baru, kiwan na international ru, ban study kini ki krem, ban pet kini ki cloud, ban pet kini ka biodiversity hotspot hang ni. Ngai tenat namar ka snong kala simkya ban trelang bat ka forest department ru ban declare kini ka area kum ka community reserve, ka sanctuary kum bagi khot. Nakabenta ka tourism ladang ipet. Hapo ka Meghalaya jungi ngitip ka tourism ka don ka maximum potential banwanra ka jingim banwanra ki livelihoods ya ki nongsong snong ya ki paitba bat ya ki hamtam ya ki samla bali nga kumta namar ladangi yo ka nuksa hapo maulin nong ni hapo snong pedeng ni hapo sora minta bon ki nongsong snong jong kitu ki time ki im na ka tourism kimdon kam ban pet hapo tasor kimdon kam ban pet saki time saki way ne habar ka rijongi ban wat kam agne namar ba nadu andai thai kumala ya keren malu mala men ne angte lapet lakni da ka kurma kri hakipor ke bintang le niam le rukom haga kenya ka kriam batang ka kurma kri ka bala ban kenya ban kriam sisin kisnem da uplang bali bamut ubakut ubasuba bamut ublei jongi ka right nok londo uba kut ubasuba bat baju yarap ru yangi hakan no ke jing e ka maya kendu ha bede bat kai ka right ka jongi menshua handai kat badang penlong ya ka jing kenya ka jing krem hang tei hang ne urung ko ubasa ubala abayai na ka ban yarap ya ka pang ka sistem bayarap ru hakano kendo ke jing e ka ba kari karai ka ju kendo ha bat ki wei pat ki pararaj la ne ke jing e ha ka pang ka sistem kijuan ban kenyang ne din ke bala dep ban kenya ban kriam bat ki ai ka ngu ka dem yu bat utu bapang ba sistem ba yo ka pang ka sistem ukoi ukhia bat ulai na kata ka jingma ka jing saw la ne na ka jingyap nila penong ke haduk mentah mene akan ni kalau pernah akan deng kaba ngiri ni sumar ni kunkut bat mentah ngi lalong kristan kidang don hi katokat ne kibon ban kenya hang ne da gui ki kuru tang ba ka kur makri ngi haban pan simbet ladang ile ya kano ka kamru long urung ko bayadana ka mentah kabha kamiat bat bayarap ru yang ni ha kano ka jing e ha ka dei bat ka sensar ka khadat kilong san man san jong ka dor barai ka jongi haduk menta mene kidang te kidang kemi bat iso tenat ba naka liang jong ka wildlife department nilayo ban ya tre rengkat bat ka bat yala thungru ya ka wildlife sanctuary hang ne nang ta ka community research ka bangilayo ru ya ka te ka ying ka bangi menta ka ringset bat ikiwe ki benta ban kang nang kampan bah su ingai skem bah kana kasni kajingwan jong i minister bodon burom jongi kan urlong ya kajing angnut ka jongi habi dei bat kane kajing temu ka jongi ban penlong ya ka tourism spot hang ni kajing long ka bengi ngidon ni hap ban pentela kijudon ki por ki ba ka mindset ka jongi ka long ba ari uni buru bola anu uni bola bikhar mau khosi mau bola anu mau ni ya choi ga ya lute ga ya kita kirtom kidon ki pamenchua ya sementara sti kidon kamde su opo abang yang tourism turis kiwan na keleng na perke bijinglong joki gimla abat bu bah bu sniu bu jin surum sim bu dom riang bu kumta ter bu jamnut tang ban ni kum ditrai ni habban nang ban welcome kamen sim ban Priang subha ladaya
benci ladaya lehe inang ri ban burom chano ji poi chisin la gitu so chisin de lar not leni kinong gue batu tu walerot untuk jekat klair gitu burung gitu chano ji poi dinamar kata yo sing penmong ino tang ba ngakren ini apa keren itu tourism de kumta hilong ka marhaba kawan ki turis kiwan je mentoy ko ki turis cubu menta wan hame galia cubu lam opisa kum gnu sa cubu lam muchpo jar abalam muchpo jar kamram cubu golong ban pelut bro cupo jar ni lam di baisa lam di bai koi bai cha bai kumta ter gi bai ru ni tu ban pelut da katu pisah ni sa lara lau hani king bong bu ba sen nang ne e gi badi so trun ini kejaka ke ber uspa so trun uba bangtam ke jela ke jungi tena nong kra nong lengdo hi umi so trun bobang kinong de so trun gin im driver auto on im driver taksi on im ubu e dukan on im ilong kemei usong dukan ki samla bat kumta ter dikijing bentoy kiwan tetang baling keren sepang garokom perkha mangalalap ru daledi idan gijaka bangili kai kum turis dengi poy ke tu gijaka isa keren he driver kali umlong welcome busu dom riang keren he poi ugai ru keren he poi du jaka ru busu pek bernyu mo ketin tu rumah bernyu dom riang gadur bom irki umlong welcome tu cenan ya poi denre kamen sim dapat ngamut penong bahaba kalau munta gin ai like lu like lanya baro kam dei kumta dan hiki pan perking pan te pan kum tang bak pan sim gejungi kami keren ya ke tourism ni kuat ba min priang sawah ka men sim apa kiwan setiap ini se kila pun ki balah ni bro banang wan kat banang la kum tu bat ni kini lenti ba ka kam jung okai perthei kan long ka lenti ka jingking pan pun ban weng ya ka jingduk ka jing kerdu bat kum ta ta ni keren sepang ka jing kerdu kam ke samla ta ni dokumen ka inisiatif ka jing sedang ka jing persyang jong ka sorkar manta ban betin lenti ki kun sam lagi jungi lembaga prime lembaga CM elevate apa ka tenat jong ka textile rumah so kila launch ya katu ini kinong tan ki bai ki jungi kila ban apply online gitu ban yarap sampai ki kun samla ban yo ki jing yarap bat kumta teter ban explose ki kamut ban ong ba sorkar apakah ai ki jing yarap ki bro ban ai chisen ai bro te chano la ki la re ki benang jo ki benang ap ki kumtas kata banle lut borok hoi kamlong inle shwa ya badon kam ada jing im jong briu ipan berbor ya ke ega bangidon kam ndala ayo ega badon kam ipan sa ka bangi kwa teng len rayo baka don kam pak ya ka kwa sang sanga raha deun yo lut pada ten rai tong ini kai bai ka badon kam shwa kabadan kam shwa ya pi hang ni tong i dan atli ki ke road ke surat kani ke sektor ke ba kani ke surat kam dei tang nak benda kani ke site kani ke jindon kam ni ke ban connect ya kani ke shnang jobi mat ki shnang ba marjan tingin ya trai dan kan aku ba idan bon ki na da ke masjid pilubi ada NEC na ki centrally funded projects kini ki options ki bon tambah IT bagi ngin yarap bangin kiti saya ni ketika sanctuary ki jompi mang ibatan kani ki railing ru kimdan mo kamlong safe elektuan te itu kijing dan kam bah khamat tu ngin prioritize kata ni syong rekat director dan ni ba meral ngin syong lang bangin ji choy ki priority items kapa ar pada yang semua berkumpul ke society bat ke raj ni ngin penseluruh bahawa kiwan kibriu kinwan kibriu kibala kibaka pedok kujungki kahe ndri bensyurung ar spa ngut lai spa ngut ubadan marmar ar tinggal dan la ar ngut ubadan mar ar hajar tinggal banyak ar spa ngut ubay say marmar ar tinggal ndoong ali di siya usay daw flash uang la dra ka siya na yeng ndoong ba mo say rupuri o pe uni ang la da sang na yeng yo you should continue ni
hadu yuk tangka yuk kan ya bagi berat di orang yang ada paham sim kan ni terkabrong kan ni kadai ke orang pak sebenarnya ke experiential tourism kadai experience kita harus kena experience ya ke paham ke local cuisine ke chef ke congi ke krem dulu kalau kita dan si benai mencuang di wan hang ni di nong jengok partai berkeren bahkan mereka ke don ru ya ke dia ke potential hal yang beri ya kisah kita avian tourism kataru kali sakawai pak ke aspek jong ke tourism cultural tourism ke ribai kali ke trend jong ke culture jongi langi kerennya sopet bedeng langi kerennya jubun di kana tangki jongi Tuhan ni ada senang jompi ngelai keduk, ngelai selok, kijong Pak Desmond kelewan sini, Pak Donbok lalu letuak bun, kijong Pak Firian lindok letuak bun. Tak ada lupa, kamu raw material, tak ada lupa. Entah kalau berkuno, ingin pendon kami yang kata bang ladon. Di sesisin, kita buat kini ke memorandum. Ke footpath makram lembay lembut syadu sengat umay umbam habawan kinong jengok kai jaka sungkai ya kini bro lembay tourism officer ni penkret ya ke plan in prioritize buat ya kini na ai kajun kular ba nyinle marmar tabang adon kam ya kini saya rengkat kajongpi but long route kiba keluar mensim barangin ya tray rengkat kidan kisnong kiba ong nikwa ekta tengok nak bentar kata ni beda kum sokar kum no kam sokar tu suan jusna bet king wasa mang ni sekemak ni apa bit bangi ke kidan kibun ke ngekran mentai ke joint venture kidan kicakar kiba ngitip pila pen baik penbiang nabi kita dipanggil Islam kita nak kita dan ke kapasiti dan ke kapasiti penpeniat lu keempat lah ke kumulogin IT haki kita Islam kita menurut balarade sekiwe pat kita dari India we utura sebarung umde bandunai kasan sepak tingkara bayrum hangi ke auto agan mafimon don ba aspo tingkar kumulog lah menong tiga ni merokat kedai kita kabar ngikan kapasiti penting di dalam mesin syukur ni kepokok jopi aku beli nang banta ini galat ke bangi yo banyak kenduk kumni mengbajong Pak Meral lokal yang ini jopi ngin penting kena ba ke tourism kan sustain ya kaki kamai jong kini kedong ke jopi pidan hajan habat ke Assam kepala biang bun di facilities ke Surok di hotel andai idon ayu barang ikan hok beliau di tangannya ganti na Assam let's say Sakshimit Armit ke babun ke itanat ke bakring ikraw kibtab ikram kikrong ipuban sentil kiskut kisem kidok orok kidan hani ha kecela ke jongi dengan pendon kami kita terus sisin boleh sebut nak bentar ni ke lat pipli bengiok banyak kedua ni nginang ya try share nang ni sakmat but nan penting kena ba hakasin ke bangin wan ke next trip ke bangin wan bangin inaugurate ni kini bangin snack mo di Raja Long Kichi Sin Chisnam